Nuwakaramaji obinji barukumanya nka Bergatu omurchegegwa nagira ngo cyangirwe eminyeto eminji n'ekibuzabuzibwa ebina ebindi nikukusharamo okugaruka ombibina nibyo bimwe bakihayo abantu aba okubagara omukibina cha NRM. Nkasobora kwenda ekitebe kya NRM nyachuwamu nyagenda mukambana ba boda boda abukuba babende bagenda people power kuba hindura muno nimbagaza mukitebe kya NRM. Eminyeto negirango ecwiremo okurwamo bina ebyo bintu kuzoma NRM abwenshonga sazi muna zimwe kandi bingi babene babuzabuzibwa. Twamteka akabonero yaruga mu FDC twayikiraniza yaruga mu people power hati yagaruka mu movement okurugera izuba narokokanyekereza kuruga mutima gwanje nagaruka mu NRM mbenye no kubanganisa ko kuzo mu people power bitu ngiye kusanga nasanga NRM kumbere ninyetegereza kusikira NRM ibintu byekozere amashomero bona basomegeresere abana basomere ebintu biroho. David Tusime nagira ngo mu 7 akabaretera obusinge kandi eki nicyo kimutumire yahinduka. Security munyikirize ngi mukwase nemwika nkota imere mu muzeyi abo gamba ngo bensinga nto natwicuka bayita abane bagamba takutwicuka bayitite natwicuka babana natukoreye natwereza obugabe nitukora bule muntu yakora gasahemo nataha bayita tutaha tere security. Sharon Ankunda omwezi wa RDC abwachegegwa asimire minyeto abokunda ekibina cha NRM. Imwe kimukufana kureba ngo numuhindura habo ebembezi ninga kureba ebintu nibikoro cyomukura numwenda cyoshe cy'NRM takashikireho nikimaze ebiyo takakozere naye bikiriye nibikoro. Amakuraga gasha kwa Philip Mulangera omurchegegwa.